सादोंमोन she got treatment but nothing happened today also she has pain प्रार्थना बिनायाव आं बेखौ दांदों ओरै दांदों ओमफ्राय बे दांनानै बिदिनो समावनो बहुत थाखो बिसारा रेजें जानानै दङ आरो when there was prayer she touched herself there in the pain part and when prayer was continuing the pain left where it gone she don't know but she felt very light and who healed you सोर सेखागोन नोंखौ जिसु ख्रीष्ट जिसु हालेलुया what's your name नोंनि मुङा मा डेभिड बसुमतारी where do you come from नों बबेनिफ्राय फैदों जोंनि बागमारानिफ्राय मालिबिट okay what was your problem नोंहा मा जादोंमोन आं माने बाइकनिफ्राय गोग्लैनानै आंनि बे बिखायावहाय जेरखम जानानै fell down from bike and he had some problem there in his heart भुगिनानै थानांदों you healed now दा नों सेखाजानायखौ मोनबाय okay now he is healed are you sure नों रोखा ने रोखा yes can you prove it to me बेखौ जोंनो फोरमान होनो हागोन नामा सेखाजाबाय होननानै yes आखाइखौ सोमावसाय हालेलुया who healed you सोर सेखागोन नोंखौ आफा इसोर amen hallelujah नोंनि मुङा मा बसुमतारी बेन्जन what was your problem मा जादोंमोन आंनाथ' आलुमोन उदैयाव स्टमाक प्रब्लेम बेथ' मोजां जाबाय ओमफ्राय मेगना एसे खुवा नुयो नालाय बेफोर एसे माबाबाय eye problem eyesight problem he had but now he says अनेक मोजाङाव फैबाय it also clear and stomach problem also done he says how many finger am I showing you now दानो ओरैहाय नाय ओरैहाय आसिया मोनबेसे आसि दिन्थिदों नायसाय नुयो मोनबेसे बे मोनबा दं हा मोनबा दं नोंहा बे दिन्थिनाय आसिया मोननै दं two he said two okay बे नाय दाना बे आसिखौ नायहरनो दे मोनबेसे आसिया मोनब्रै four he said hallelujah praise Lord all ladies come all the ladies and all the ladies Jesus has healed you सोर सेखागोन नोंखौ जिसुआ सेखागोन जिसु सेखाबाय आंखौ सेखानायनि थाखाय amen amen praise God हालेलुया amen amen what is your name नोंनि मुङा मा बिसारि बसुमतारी where do you come from नों बबेनिफ्राय फैदों आङो आमलायगुरिनिफ्राय आमलायगुरि what was your problem नोङो जेब्ला बेयाव फैदोंमोन मा जेंनाखौ लाना फैदोंमोन आथिं मिजौ ओमफ्राय बिदि मुसुगुरा मिजौ ओमफ्राय उदैया दुब दुब सौनानै okay माबा like गारमारा ओंखार मोनो leg pain here also she has pain and throat dry आखाइयाव often मिजौ and hand like and how do you feel now when you pray दा एसे स्रां मोनबाय आं she felt light from all this it's no more like she feel pain also gone pain gone everything gone amen Amen. who has healed you tonight सोर सेखागोन नोंखौ दिनै मोनाबिलि जिसु Jesus yes amen Amen. amen amen नोंना मा सोरमोन मा जादोंमोन what is your name मा नाम बालाघारनिफ्राय फैदों ओमफ्राय नामा मा what is your name रेमा मुसाहारि मा जादोंमोन where do you come from गुजुबाय थायो नै मोजां जादों बालागारि माबा बालाझार बालासार औ ओमफ्राय मा जादोंमोन गगा मोननानै गुजुबाय थायो ओमफ्राय हां थेरनो थेरनो जायोमोन बियो ओमफ्राय दा मोजां जादों स्रां जादों problem and okay so she's healed she's feeling better how do you feel right now दा माबायदि मोनखो नानि खोथादों मोजां मोनो खोथादे नों yeah खोथादे it's good yes sister who सोर healed you सेखागोन नोंखौ नानि जिसु amen बे hallelujah उन्दै गथ'आ praise Jesus गगा मोनबाय थायो आरो हां लानो हायामोन नाथाय दानि बे मोजां मोनो बे गथ'आ all night, it's to me all night, oh, all night.
Hallelujah. What is your name? তোমার নাম কি? টিকারাম মাদুয়া টিকারাম মাদুয়া। Where do you come from? আপনি কোন পৰা আহিছে? দেলগুড়ি দেউলগুৰি। And what was the problem? আপুনি কি প্ৰব্লেম লৈ আহিছে ইয়াতে? গাঁও বিষ আৰু কমৰ বিষ হৈছিল মোৰ Body pain and back pain. Body pain and back pain. What happened to you when we prayed? আৰু আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো আপোনাৰ কি হৈছে? কি ঘটিলে আপোনাৰ জীৱনত? ভালে পাইছোঁ মই বিষটো নাই আৰু এতিয়া? কোমৰ বিষ নাই, গাঁৱৰ বিষ নাই? নাই No more back pain, no more body pain. Amen. Back pain, body pain gone. So, okay. Hallelujah. আকাই কম। Hallelujah. যে বেশিকৈ পুঠা ইহঁতক টানি ৰাখা, দুইজনক টানি ৰাখা, ইহঁত দুইজনে আপোনাক টানিছে, আপুনি টানি ৰাখক ইহঁতক। দে কাম কাম বল দে এক দে। Amen. আর একবার ইন্ডিয়া টানিয়া নাই ইহঁতক টানিয়া নাই দুইজনক টানিয়া নাই ইন্ডিয়া সুইডেন। Hallelujah. Then who has healed you 신수 사는 동안 나한테 비니브레 사가다니고 뭔데? who has healed you আর আপনার কোনে হুষ্ট করিলে? তে ভালে আছে কোনে হুষ্ট করিলে আপনি? আপনি তো ভালো হন, কিন্তু হুষ্ট কোনে করিলে আপনার? ভাল কোনে করিলে আপনার? ঈশ্বরে করিলে ঈশ্বর। Jesus. Amen. God bless you. Thank you. What is your name? নঙ্গি মামা 아기 나마 조르넬 জর্নেল। Where do you come from? কোভিডে ফিরে 벨구리 এক농 벨구리가 বেলগুড়ি। What was your problem? নংমা যেগনাকো লানা ফিরিম। 아니 जेंनाया मोदोम फायोमोन बिदा हामबाय नय आथिं आखाइ बिजौ नय खनसिलु दंमोन बे सोखाजानायखौ नुबाय आं Okay, body pain, leg pain, hand pain and back pain, and he has tonsil problem. But he felt that all gone from his body. You are healed. नों सोखाजाबाय ने? No pain. सानै गैलिया ना? माने गैलानो Who has healed you tonight? नोंखौ सोर सोखाखो दिनै? जिसु. जिसु। Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. So, what is your name? नोंनि मुङा मा? নামটো ধৰ্মেশ্বৰ বসুমতাৰী ছাৰ ধৰ্মেশ্বৰ বসুমতাৰী। And where do you come from? মই 2 নম্বৰ গুজৰাট পৰা আহিছে 2 নম্বৰ বেজনপুৰী। And what was the problem for you? नोंनि जे मामोन? প্ৰব্লেম এইটো হৈছে মোৰ পেটটো বিৰাট বিষ হয় আৰু এই হাতটো বিৰাট হেৰি হৈছে ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এইটো এনেকৈ যাই থাকে খাওয়ার কারণে অসুবিধা leg pain, খাওয়ার কারণে অসুবিধা সব মানে cannot eat. পানি চানি একো মনতে নপৰে মানে আমি এইটো মানুহ অলপ অলপ মদ খাই ইয়াৰ কাৰণে এইখিনিকে হৈছে নেকি মই নাজানো নেকি He is drunk, but why he is eating like he don't feel like eating, drinking water also. What happened when we prayed? কিন্তু আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলো আপোনাৰ কি হ'ল? বড়োনা নং बर' बुजिदा बुजियो जों आर'ज खालामनाय मा जाखो नोंनाव मा आं मिथियो आरो मोनदों खिन्थु नैबे आखाइया दुगिलांबाय थाबावो थैया गैला आंनाव बिनि थाखाय गैयाना फोथायो नहीं सर इसीलिए इसे जाता है क्या करना है Amen. Do you know who has healed you? नोंखौ सोर सोरखाबा मिथिगौ? What is his name? बिनि मुङा मा? आफा ईश्वर आफा इसोर God is Amen. Hallelujah. Praise God. Yes. Hallelujah. Jesus. So, what is your name? नोंनि मुङा मा? आगे आथिङा बिसाले गुसुं हायामोन दा नामखौ सोंग्रोदों मा? Nam. नोंनि नामा मा?
아니 수모리아 버스마타리. Semoria Musahari. Okay. Surya. Semoria. Suburia. Where do you come from? Nang bobin para pwede. Somnaguri. Jomnagori. What is your name? Nang ni Muhammad. Seleb Bromo, Silip Bromo. Where do you come from? Nang bobin para pwede. Salguri, Salgori. Calgary. What was your problem? Nang ni jengnya ma. 아니 생내야 apa bisanya 미세만에 구성하야마다 진짜 해야 돼. Pain because of pain she couldn't stand, but now she can stand. What is your problem? Nang ni jengnya ma. 한투산에 치산에 See knee pain and leg pain. Okay. What happened here tonight? Pain mana bila dah mazak. kadang isirko sampai dia isirangko mazang sampai. God healed her, so because of that I thank God. She said. So why are you so happy? Mane zabar khushi. Si Mane khushi ada khushi. Mane ani dia bebaran mazang jalan ke isirko sampai dia. Because of healing, she is happy. No heal you. Ara ne ko sir sekaka. Sir sekaka. Aku jiswana sekabai ang Hallelujah. Okay, sir sekaka. And what has happened with you tonight? Nang nga mazak ke han su sane ma bai jin kada. 레징 나요 레징. 레징 시도 Oh, so she couldn't like, 가봐야 하야 she couldn't walk, but now she can walk. Can we touch the floor? Apa yang kau bilang ni di bung nani dah ni. Ya. Oh, hallelujah. Be han su sane men, be di bung nani benda dah nak terus. Can you touch the floor? Number bung nani dah tu. Dari head. Hallelujah. Eko domno benda ni sang tu. Hallelujah. Who healed you? Is there any child healed here tonight? Wave at me. Serba kotor jodi biao seka jadi ban menabilia, be menabilia. Akai semua nak hagan jadi tension. Parent, if you have a healed child, wave at me. Di madi babar, nungsa ipsha pra jodi senyaba seka jadi biao akai semua.